Ay buruk-buruk. Ya barengan loroan. Ayo sok pengantinnya tunggang nanang ayo nang. Reo kitinggo di bendrong ayo klek. Ayo wis. Kok dingin, keprok dingin jaluk dibayar Kang Rame. Ayo sok dikeprok mah dingin. Nah. Yes. Yes. Wow. Nang pengantinnya garap tunggang. Reo ke diangkat dipopongaken. Ya wis ayo. Ayo nang penggawane jaluk dibantu panggotongaken. Temen pengantinnya blok ya ayo nih angga kayak anaknya kita ya blok bapak kaya pengantin dari bapak kaya pengantin pengantinnya Wisnu tinggal mama dan papai pendek dingin yang mimpi pendek dingin ya sembonge kata kita sawer 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 sok makan di saweran Bapak Haja sarang ini Haja kongkol kumpul, kongkol menek, kongkol pada nyawer mumpung anak Kang Jeprat mumpung anak Kang Jeprat pikir ya asok mangga pengantin lagi nunggang Leo itu pemberian sapa maning garam sawah Bapak Jahit ning kakine ning pipine ning uwane ning tete ayo kaki pendek dingin sawer 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 pada sawer man pada sawer pada nyawer ayo kaki tok 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 oranje mumpung pedre kita ada nih kene di nakir esok makalih maning di Cibuaya sedulur karya yang kebraya sing lor sing kidul sing wetan sing kulon pada kumpul meriah kena senok sing lagi
ulang tahun mensyukuri mudah-mudahan bae senang sing ulang tahun sing jadi bocah kang nurut ing ibu nating ramah berguna kanggo dusta lan bangsa ana bakti di gurune sing pinter sekolahne ya nom sing akeh milik rezekine yen wis duwe laki sing duwe laki bos sing kokono sugih sing kokono senang urip bahagia kesanding dunia kesanding duit kesanding paingan si pada menang bebli nyawer barangnya masing menggawene dudu wong kien apa sih lihat sing menrioke kongkol sirah gamblok sing menrioke kongkol sirah gini ke apa lo reok reok lah bocah kubakar reok kayak kenen terus kita nih ngakon main konon Jeremy pengantin lamun gamblok pengen disawer duit oliake sirah main reok pokoknya iya yakin beli gorong majikan nanang 300 majikan wadon 300 man sirah buyaran singkin aja balik dan unu aja balik jadi kita nih kokon main reok kok bapak tuan rumah garap nyawer boleh wis pada ngepel kape ya wis ayo toh ayo siap nganggone jurusan blok nang musik nang kaslim adan mana ayo ondel-ondel be goblok ay sira masukan ngamen sih ya suak kayak mau kan nganggo bendrong kudu aku tunggu ya nganggone bendrong jaipong ya wis saya sira nganggo jurus nganggo jurus ku ngono pengen numpak maning ya wis kon numpak ning gamblok siap blok numpak kita bisa ayo musrik musik tua gamblok ya saksikan permainan reok Ponorogo yang akan dibawakan Mister Gamblok dari kota Jawa Timur dan kibasarnya untuk menghibur Anda. Yo, yang satu edan. Nah,
kita mati wasenggak. Abot goblok. Hei, blok. Apa sih? Siral manggul reog apa manggul pari? Ya manggul reog goblok. Masa lu manggul reog kayak wong nyolong pari? Apa sih? Ndase dianjing ta wong etan. Semene manjinge. Mancing ning jero ndas reog. Sing sor apa sing dhuwur? Ndase sira pire sih? Jeloro ningan. Oh berarti ndas dhuwur. Ndas dhuwur. Ndas sor mangko jam 9. Kok dingin Bapak tuan rumah kamu dengan ah? Iku. Mene Pak sabar dingin Pak. Oke. Ya ambokan manus nges kayak gitu disawer. Ya menggawe dingin lu cat. Menggawe dingin. Pak mene ya Pak. Ya. Sekian. Sugeki. Ya wis ayo. Ayo. Anjingakan. Si Romo. Nah, itu baru. Sok, ini tinggaling. Tinggaling. Gablok. Hei, wetan. La ilaha illallah. Wow. Ya Allah, bocah. Ya aduh, wetan. Iki mengadang bae. Sekalian mancing dase, sikile gemeter. Mane kecut temen juga. Ya wis rong dina ora dalus ah. Wis gak gelek ah. Ora kuat ya. Ora kuat. Abot. Wis di anjing nape gereok. Anjing kan. Iya. Mengkene jeblok. Priwi gelek. Sawise men reog. Heeh. Meme sing hajat ngomong bareng kita. Ngomongnya priwe jeglek. Wow glek. Jadi kita kunun. Engkau jebak main utak. Berarti kan jadi putri Cita kayak sinar galuh. Oh iya dengan sawis reog ana ulane. Ya anak ulane oklek. Kan baje kula mah mau wapulung, mau wagamblok. Sing maine pengen yayu pimpinan. Wah, glek. Ya ora bisa glek. Jalukan. Kita kok adu-adu mene-mene ku ning nyompone apa tuan rumahku. Ya jelas. Maksudnya ibu tuan rumahku kulan. Apa kalau sing kudu baik ah? Oh kaulan. Ya kaulan. Jak kaulan si Raklek. Ngomong hitung-hitung menalakan karo wong apa kene? Oh, ini. Pengen mau purut ya? Pengen mah. Sekian. Bu sekian mah. Non. Ya. Wong Paris. Ngomongnya supaya pada kenal kabeh. Pengennya. Sebab dia kayak ngapa jana ke Cita. Jangkung tak cilik. Lemu tak kuru. Wah. Ayu tak beli. Wah. Sirama durung. Apa sih? Glek, gak biasanya gak kita sing laku siraku. Ora bisa blok bakal dikene pengen pimpinan. Pimpinan bayar kita sira Glek. Mangko bae sirama ning Cibuaya esuk. Ning Cibuaya. Sekian mak kudu bae. Sebab walaupun sira ora menggawe, ibu hajat ger bayar sira 350. Oh konon. Nah, tenang bae sira mah. Ya kok bayaran sing ibu bosnya sih priwe. Double matane sira. Kalah double. Double. Sing bapak hajat 350. Sing ibu hajat 300. Bu, yakin Bu pengennya pimpinan sing narip lan Ora yakin. Ora enak pimpinan. Ora enak kan beli wong pimpinan sing pengene wong hajat. Sila mah durung weruh sih Glek. Apa sih? Pimpinan wong kayak ngapa? Ayo ya. Temen ayo sing ngerti. Baka pimpinan aku Glek wong cilik buntak. Lo sila mah beli weruh. Cilik kana buntak. Dirakan karone ayu. Ngomong ayu si Romo. Buntak kayak iwak buntak. Ya iya. Manja baka anu ka kita makumak ora. Ya. Makumak dolan. Bobosun lagi apa iki lagi umbah kita umbahane jake. Oh nunggu pimpinan. Ngomongnya ngumpang lambi dewek mana. Batur mah gede dewek suara gitu. Ngomong apa? Batur mah pimpin ngoleh kena. Mangkokan kah sining mesin lori. Oh iya mangkok. Anak kapat liwat Kapal lagi ngontrol. Lagi ngontrol.
Kontrol apa kon? Pemilihan kepala desa. Mak, bari na ganing dindi gaglek. Apa sih? Baka pimpinanku wis mal beda maning. Apa nih? Lagi sinar galup encitane bae ka pimpinane aku pendek. Oh, berarti ada umpamane buah Umpamane. jatuh jauh dari pohonnya. Sira weru. Kepalanya pendek. Berarti anaknya bogel ya. Ya iya bener. Ditinggalin. Lek, pimpinan kah baru beli. Iya. Bakal nguyu. Beli umum karo batur. Nguyue. Nguyue. Kayak apa blok? Batur malu ngak enak gole. Iya, konon. Konon cer. Nah, barang pimpinan. Priwet. Goblok. Cer. Lah lo. Beli perlu sirapa. Yakin kita mah bucur. Iya. Cemoke. Cewek kenin boy. Lah. Weta. Bokongnya kutil melulu sih ragle. Kutil melulu bokongnya. Kutil. Iya. Ditinggalin. Ya kita mau berubah. Eman-eman ayu nih ya blok. Ya iya. Bokong sampai kutil doang. Apa maning? Baka ning umah kah berbeli. Iya. Kah nok nenden kah. Sejen karo batur. Apa sih? Ngorok sirah. Ngorok. Iya. Kayak apa Tapi blok? ngorok enakan mah. Kayak apa sih? Ditinggalin. Sirah. Beli weru ya lihat gak. Berarti kayak bapaknya ya? Iya. Tapi nih blok ngisin-ngisinakan blok pimpinan dewek diomongakan dewek. Ya kita mau kenyataan sih ragle. Ya artinya jangan mengomongkan di tempat umum. Ya mumpung lah ka wonge. Lamun ana wonge. Ya kita mau dilawan. Wani konon. Ya wani ningan. Bisa silit. Ya silit matanya sirah. Si konon kah? Silat. Ayo bisa silat. Kecil ditangkis kita kepada belajar ning ning apa rane kayak Oning Cilalawi. duduk. Oning Cilamaya. Is pokoknya mana ning kana. Sirane bisa. 4 tahun setengah ning kana. Tak coba umpamanya kita pimpinan. Sira pimpinan. Sewot ning sira. Sewot ning kita. Sebab pimpinan ngomongakan orang enak kita orang nerima. Ya kita nih gaya ditangkis ora dilawan. Pimpinan ceritanya. Pengen priwe pimpinannya. Ayo. Shot. Kecil kayak konon mah. Tiba gak curus kayak konon peko. Maju. Ayo maju. Suwe temen siraku. Ya beli diwali kena. Nyung sebelit. Ya iya. Sira mendarani murun gak. Kita lamun pimpinan nonjok singguri nonjoknya. Ya kita pasang udak-udak. Set. Langsung beli nangkis. Balik. Sing pendek sapa gambleng. Ayo dong. Sing cilik sih sapa gambleng. Ika bocah cilik-cilik pada ndrongon. Goro. Wah, Surabaya. Ari sing bunder sapa gambleng. Lah, bunder ko mo bilang bola kita kunong anak ha. Leprak bola desa. Ngelak Surabaya. Enang mau moyok ya nang. Beli. Kah? Iya. Sira mo. Bocah cilik ngomong Video boy. Toline ku kira apa? Moyok iku kira apa? Berapa blok sira kepoyoke pimpinan ke? Ayo kita mau Isin akan baik. Pimpinan dewek. Ngomongakan pimpinan dewek. Ora enak blok siraku. Kita berharap hati. Lo. Sing dipoyokine sapa? Sing larapine sapa? Ambok-ambokan bos kita mau. Ya kita aja nafsu. Kenapa goblok? Endong sira nu. Wong kaya kene ki kurang ajar beli. Ya kurang ajar no. Ari ngebon magalek bae. Putih ngendi. Wah, ngebolingan di sira lagi winginane. Lagi banjiran kan? Lagi banjiran Lagi ya, Nok, ya? banjiran. Ngebon. Anak lagi belanja ning toko emas Cilamaya. Ngebon. Amprok. Ora ketuku beras-beras acan. Ngomong. Ora mangan-mangan acan. Kablok ngomong. Nono kurang sepira tepai. Jaluknya pira ya? Pira nok? 500.000. 500.000. Tak selok dibayar 2 juta ya? Dipai 500 perak. Lah ilah. Kurang sepira semono bager. Kurang sepira. Sira mah blingan gelek-gelek pimpinan kayak konon. Mandaka kita mah terang-terangan kenyataan. Mandaka kita bisa ngebon. Ya mal bisa ngebon si raglek wah ya menep jagate udah nangin kayak nen. Blok. Paline ke jagate wis sore ayo buru joget ulang. Ya kue nok ora. Dikongkon apa mau ning omah? Ya joget ulah ora.
Kelendur Kita bang. saking jengkel itu kang moyok-moyok sana aku gara-gara oglek. Priwen sih. Ngomong aku kayak kenen je. Ngomong apa? Bapak tuan ruminah ya aku. Ih, Hah? tuan rumah. Bapak tuan rumah ya aku ngomong pengen senok je. Si Biasanya kebacakian sih Dah, Blesa. sudah edit. Good morning. Good morning butuh aku bahasa Sunda. Arti gak beli good morning. Maksudnya tidak boleh. Sebab ibu ajak ngomong banyak glek. Ngomong apa? Wah, warakakan ning pimpinan putri cita lamun main ula ajak lalen ngomong anak kokon senok nenden sing maine. Dah, kau dingin glek. Siap tukang peralatannya mendi sih. Apa sih? Lampu itu dipasang baik. Ada teh lampu bim. Oh lampu bim kan ah. Kongkon senok sing maine hitung-hitung ngenalakan karo wong kene kabeh. Toline ganda sebagai apa ngongkon-ngongkon Iya ku? glek jadi kita gak. Apa sih? Anda sebagai apa nih kene ngongkon-ngongkon? Sebagai apa sih Rai glek? Ya senok sebagai upini Pimpinannya siapa? Bocok. pimpinannya nih senok nenden. Anak bayi siapa? Anak bayi siapa? Anak bayi oglek. Kan sih ngongkon-ngongkon. Ya iya. Apa sih? Oglek sing kana mainnya di ngongkon siapa? Kokon siapa Di glek? bejani siapa? Bejani siapa? Di bejane nok nenden. Sing bayarnya siapa? Siapa? Nok nenden. Kun sing ngongkon-ngongkon bang. Ayo. Sira. Wis apa yang balik? Kok dikit? Apa maning? Wow, glek kerep takon ning senok. Takon apa sok mangga? Senok ning rawa gempol adoe tekan ning kampung Paris. Iya? Dikongkon siapa? Ya ibu hajat dong. Berarti diundang, Iya. dibayar. Dibayar ring mama esok. Nah, sekian ibu hajat garap ngongkon ning senok sebab senok kulin ning ibu hajat. Senok kudu gelem. Ibu hajat ngongkon senok, yen senok ngongkon main ula wayahe. Iblanger temen. Oh. Sudah dimajikan siapa sih nih kayaknya? Jadi majikannya tuan rumah. Eh, Makan cuma di. Kudu bayar. Ya iya. kalau pimpinan saya diodong-odong, tapi ning kene senok wajib kudu menghormati ibu hajat. Iya ya. Iya bener mau glek. Lamun beli gelem apa? Mundur. Bakal pikiran panggilan senok pira? 12 juta. Pira? 12 juta. 12 juta. Oh. Warakakan jelora gelem tak potong 30%. Gaji senok balik tinggal gawa 9 juta. Ya dipotong je. Pakai temen sih aku glek. Dipotong. Ya kone kita nih sih digaji pri. Ya wis berhubung waktu wis sore langsung aja. Ah, Arep maghrib ngomong-ngomong maknya. ya wes saya. Tapi ning kene besok iki mah aja ya. Sok ning iki mah Jebaya. gamblok. Gamblok bae. Kita sakit mawas sih. Kepoko mimiti ning kene ya. Tapi nok bari nembang. Oh bari nembang. Nembangnya wong Eh kene. nyiksa gini, Oh glek mau Bu. bener aku bocahku. Tolina arep sapa sih nyawer tolinaku. Kus pada ngepel kabeh kok. Pelapa. Kok pada ngepel kabeh. Senok nembangnya lagune Sunda. Iya. Ah lagu Sunda. Sing lagu kene tedok. Di. Iki apa sih rono kodo iki bae mono. Ah, Ilok bisa kan nembang Sunda. sing ngomong kuku Bang Bara. Ya wis kuwen be kalak. Lagu apa kalah? Ilok bisa konon. Ah. Ilok bisa. Ya jajalan wong kene pengenan. Sing bisa mah mamae kula. Senok Ya wis wayah. dicoba aja spesial buat di kampus. Ada dasar jodoh ya. Ya. Spesial buat mamanya Sopi. Buat yang Sopi. Silakan. Kasur goda dapur goda silakan mamanya Sopi. Putri Cita buat semuanya. Julia Production. Mamanya Sopi.
ada foto bareng foto bareng merek mati kabeh malah mamanya Sofi rednet tadi seragam tapi pengacara jelas mamanya Sofi tuan rumah mamanya Sofi sayang mama Derini Dede Sofi mau foto bareng nggak? Di sini sayang, di sini. Takut Dede Sofi. Mau main dia, mau main Sofi. Kau susah ditambah rumah tangga hebat. Ngerti pagi imah temahi mamanya Sofi tuan rumah mamanya Sofi paling enak tuan rumah majikan mamanya Sofi majikan saya mama Darini terima kasih banyak majikan majikan tua ya majikan tua anggo Bapak Jaidin ayo kau susah ditambah rumah tangga hebat salahku pagi imah temahi kanggo penonton sorangan boten sing papas ikhlas lan ridho yen duwe-duwe sehat mangga tinggal asupaken yang mau selfie silakan datang aja ya ukuran rumah tangga sakapu sakuda terima kasih Papina pengarang jangan selain lingguri blok terima kasih terima kasih gablok adu-adu temen ya silakan yang mau foto bareng yang mau selfie silakan kau susah ditambah rumah tangga tetangga salahku dengarti pandi imah temahi paham sorangan bahkan apa sayang terima kasih wong murah atur nuhun kedang coba ukuran rumah tangga terima kasih banyak masyarakat semuanya sampai ketemu lagi bareng Putri and Cita Iya, rekan hadirin bersuara yang budiman. Lepas sudah persembahan kami hadirkan untuk anda semuanya. Dari kami keluarga besar secantik Lanisa Putri Encida mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengaturkan pohon yang seagung-agungnya. Apabila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, insyaallah Putri Encida bakal hadir kembali menyapa anda semuanya. Sampai jumpa akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbios, bye bye. Salam Putri Encida.